بویرو گشتانین هری داوی لسرانسری جیهانی قومینه امی هول بدن 20 دقیقه جیهانی دا پیشکشی وکن کرم کن. لگابون ایدی جونتا لشکری سروریا خواه مسوگر دکه نیدرین جونتای سرکومار گابون بونگو یج ارک گرتن و ده حبس مالی ده هشتن سربست بردان. اف آگاهی برای گشتی یا ولات را با آوه کی فرمی هاتا پاروکرن هاتا گوتن که اگر بونگو بخوازه درکه و دروی ولات دکاره. لگابونی به درباره که بخوین سی تباغ داوی لدستلاتا 14 سالیا سروکومار علی بونگو هات. او یک پشتی ایداین دلبجاتنی ده سختکاری پیک هاتیه چه بو. En mettant fin au régime en place, les élections générales du 26 août 2023. آلبای اولریک منفوبی ده تلویزیون دولتی ده داخویانیا بی امزای جنرال نوگاما خوند. نوگاما چار ایلونی پشتی سونخوارنی ببو سروکومار ولات. ده داخویانی هاته پاروکرین ده وها هات گوتن. جبر رو شویا تندرستی سروکبری علی بونگو اوندیم با آزادیا تفگری هیا. گر بخوازه دکاره جبو درمان کرنا تندرستی خواه دکاره بچه دروی ولات. بونگوی جوتمه 2018 فلچ بوی جهیل لاشی و سقط بو. Extraordinary summit on the grave political crisis befalling our sister nation. جواک آبوریا دولتین آفریقای ناوین جبو سربست بردانا بونگو به حکومت لشکری را هدیتین پیکانی بو. آتیار کرن کو بونگو دبکو هر فاسه یا 2018 جاره کدن بو تندرستی خواه دمک درش لیما بو. Et voir en tant que représentant du secrétaire général pour l'Afrique centrale. جالیدن و لگوری نوچین چاپمنیا هرمی نونری تایبتی سکرتری گشتی یه نتونیک بوی جبو آفریقای ناوین عبدو عباری جی لمالا بونگو سرداناوی کریه. پشت دربه اف هدیتنا یکم آل گل بونگو بو. Parce que, mes chers compatriotes, je veux que nous soyons لگابودی سروکومار علی بونگو اوندیم با جاره سیامین دهل بجاتنین سروکوماریین 26 تباغه ده بسر کد. ده ساعتین داوین این دنگداینی ده بهنجتا تندوی قدخیا درکتنا در و هات ایلان کرن. کومک لشکرین کو ده سی تباغه ده کتن آواهیا تلویزیون نتوی راگاندن کو وان دستانی سر روبریه. باو عمر بونگو جاره یکم ده سالا 1967 ده وک سروکومار هات هلبجارتن. پشتی مرناویا 2009 کوروی علی بونگو هات لسر تسلاته. مالباتا بونگو 56 سالان لگابونی حکم کر. روسیا بروکتان ایریشی ناونده باجار کوستیانتینیفکا کرد زیریشا بازار هاتی آرمانج گرتن دهریکیم 17 کس مرن و 32 جیبرین داربون. امریکا و یکیتیا اوروپای ایریش بتوندی شرمزار کرد هم وقتی ایریش جی وزیر کار درویی امریکای بلینکن لأوکراینای بود. دنگی روکیتین روسیا دجارکی دبی دنگیا لباجار کوستانتینویکا خرا کر. دناوا روژی ده باجار کوستانتینویکا لروشلاتی اوکرانیای بو آرمانچا ایریشین روسیا. روکیت لسوکا کو دکانو قهوه لیتی ده بونکت. ده انجام ایریشی ده زاروکا کجی دناو ده هریکیم 17 کسان جیان خوش دستان و 32 کس جیبرین داربونه. Донецької області після удару російських терористів більше. سروکی اوکراینای ولادیمیر زلنسکی مسکو بیریشه توان بارکرو گوته کسین هاتن کشتن مروین بیگونه دبکو هجمارا مریان زیده ببه جموسکوی حتان هاتو برسف نهات یداین لگوری داخویانیا دوزگری 20 دکان کو دناواوانده درمان خانه و سوپرمارکت خطین الکتریکی
آواهیا ایدزاری اوقات آپارتمانکی جی هنه زرار دیتنه. دیمنین لسر تورا مدیا دیجیتال هاتنا پار وکرنده تیدیتن کو جنازه لحردینه. هر وها ویرانیا پیک هاتی جی خویا دبه. کنستانتین ویکا لروشلاتی ولید لهرما دون باسیان نیزی انیان شرکو دمینزاوی شرکی دجوار لی پیکتی. اف ایریش دمکی ده هات کو وزیر دربی امریکا آنتونی بلینکن سردانا پایتخت اوکراینیا کی فکر بو. بلینکن پاکیتکی یا آلیکاریا 1 میلیارد دلار آنوش بو اوکراینیا را گهاند. Державу, яка веде переговори в цьому процесі, якщо є قصرا سپی ایریشین هوانه ین روسیا ین لسر اوکراینیا شرمزار کرد. بردفکا سروک امریکا جو بایدن کارین جان پیر گوت اف ایریشین هوانه ین روسیا حوجداریا دوام کرنا پشتگیری کرنا گلی اوکراینیا کو خاکا خود پارزه راد خبر چاوان. And that includes masking. That includes vaccinations. And as you know, یکیتیا اروپای جی ایریش روسیای شرمزار کرو او ایریش بهویتی و شرمزار بناف کره. بردف که یکیتیا اروپای دا خویانی دا گوت روسیا ترور کرنا خلک سیویل لأوکراینیای بردوام دکه. بردف که گوت ایریشین بزانه بونین لدیجی سیویلان سوجین شرن. دوی همو تشویق کار کریار و هفکارین وی هویدی حساب دن. روسیا دمجارا کوریدورا گنمیا به افریقیا ده به ترکیه الهفکر. موسکو راگاند کو اوی گنمی درباسی ترکیه. دبا کو به پشتوانی قطر با ولاتین افریقیایین فقیر و بین شاندن جبو ویجی پیلانین وی دمکه نیزده و خباتین هم وقتی و تکتیکی و دست بکن. روسیای راگهاند کو د پرنسیب ده پلانا شاندنا گنمیوان جبو ولاتین فقیر این افریقای بریا ترکیه به پشکریا آبوریا قطر پجیران. لگوری پلانا روسیای و 1 میلیون تن گنم به بهایی که ارزانی جبو ترکیه وره شاندن. پشره گنمی لور به آرد و بو ولاتین افریقایین هجار وره شاندن. علیکار وزیرین کار دروی روسیای الکساندر گروشکو دیار کرد که د چارچوبه پلان ده لحف کرنه که پرنسیب پیک هاتیه. دیدم که نیزده و همو عالی لسر هرگولین تکنیکی شاندنی دست به خباته بگن. شف رژیم ترکیه رجب طایب اردوان جی درباره پلان هاتی پیشکشکرینه ده نیرینک ارینی دابو. Konsey toplantımızı روسیا detirmeye de ji peymana koridora genim vekşabû. Li gorê Tirkiyeya girîng careketin aktivkirina peymana koridora genim ya derya reşe. Moskov diyar kir ku beşeke girîng ji dexilên Ukraynayê yên ku di çarçoveyê peymanê de tên hinar dikirin, diçin welatên pêşketî û welatên Yekîtiya Ewropayê. Herwiha îdia kir ku ew plan dike genimê xwe bi bihayê bêpere an jî berzanî bişîne welatên feqîr ên Afrikayê. Erdoğan di daxuyaniya xwe ya piştî herîtina çarê Êlûnê ya li Sûçiyê ya bi serokê Rusyayê Vladimir Putin re ragihand ku wan plana nû ya ku netewên yekbûyî ji bo Rusyayê gotûbêj kirin. Erdoğan derbarê plana Rusyaya şandina milyonek ton genim ji bo welatên Afrikayê de wiha got. Brez Putin got em amade ne ku vê milyonek ton genim bişînin welatên feqîr me ji bo vê yekê hemû xebatên lojîstîkê kirine. Em bi van xebatên lojîstîkê amade ne ku vê gavê bavêjin.
ما جوان را گوت ام وک ترکیه لور چیجی دستی ما بی ام دکارن بکن و گنمین کو دی جبوه بین ام دکارن دکارگین خود بهیرن و بشینن. سروکی مجلس سروری یا سودانی بریارده که هزین پشتوانی بلز که جشش مهم و شرکی لدجی ارتش سودانی دمشینه بیج ناف برن. سروکی مجلس سروری یا سودانی و فرمانداری گشتی ارتش عبدالفتاح برهان دو بریاره که دابو که هزین پشتوانی بلز هلوشه. فرمانداری خطابی هزین چکدار اینگل سکرتریا گشتی مجلس سروری و آلین تیکل دارکر که بریاره بخن پراتیکی. لگور داخویانی مجلس سروریش بر باندورین وان هیزان لدجی دولت و بن پیکرنین لدجی ولاتیان پیک آنینه بنسازی خراب کرنه ارک آرمان جوره گزین بن پیکرنه اف بریار هاته داین. گریدای مجاری واشنطن دو جزال لپرسینا هیزا پشتوانی بلز بریار هر وها برای فرمانداری و هیزی برین. لگوری داخویانی لسر مالپرا وزارت وزیر کاری دروی امریکان تونیو بلینکن داخویانی خویا پشتی بریارا جزایانده و هاگوت امی دودولی نبن کو آمورین دست خودش بواستن کرنا هیزا بلز و ارتشا سودانش بودریش کرنا وی که بکار بینن. اسرائیل کو بسالانه بولاتین عربان را دناوا ناکوکیان ده هول ده داوی لوی که بینه بشتی کو اسرائیل به بحرین را ناو براخوا خوش کرن نهاجی دور دای عربستان السعودی لبله آلوزیا لفلسطین لپیشیا اسرائیل بویا آستنگ لو ما اسرائیل هول ده بریا پیمانه که ناو براخوا به عربستان السعودی را خوش بکه. إسرائيل هول دداكو بشتي بالصالان تيكلين خوين بولاتين عرب را خوش بكا لي آلوزيا لفلسطينيك جبريس غريكين السركين لبيشياوية دوی چارچوبه ده اسرائیل هول دده بریا پیش خستنا پیمانکی ناوبرا خواب عربستان سعودی را خوش بکه. لسروی مجاری عربستان سعودی جی هول دده آلین اسرائیل اقناع بکه. گر پیمانه هایی باوایی که سرکفتی تمام ببه و تیکلین عربستان سعودی به اسرائیل را گرم ببه. نهاجی او مجار دروجه و رایا گشتی یا جیهانی ده. پیمانه کو قلاوی تیکرین دولت یک بین امریکا تیده رولا ناویان کار و فینانسر گرتی سرخوا. ده پیمانه عربستان سعودی اسرائیل ده مجارن کی جانولات و چه به دست بخه. هفسنگی لهرمی و چاوا بگهره. دوی چارچوبه ده اوهن مجارن دنتین نقاش کرنه. پیمان سی آلی دناور امریکا عربستان سعودی و اسرائیل ده هاتی امضا کرنه. گر پیمان پیکوره داخوازین فلسطینیان 100 میلیون دلار پره و کنترل کرنا زیده تر آخال شریعه روژاوا پیکتی. هروها آلین فلسطینی جبو پشتگیریا پیمانه ده هلوستاخویا گشتی ده داخوازا دولتا سر بخودکه. لگوری رایدارکی فلسطینی رایدارین پایا بلندین فلسطینی ده لگل شیورمندی آسایشا نتوی عربستان سعودی مساعد الایبان جیویانه. لی داخوازین ریوبریا خسر فلسطینی جعلی ریوبریا دولت یک بین امریکایی و زیدتین دیتنه. یکیتیا اروپای ده چارچوبه پلانا کوچبران ده ترکیه و گوهراندی کامپک کوچبران. او یک جد سردانا اندامی برفره کرنا کمیسیون یکیتیا اروپای ورلی یا انقره ده جارک دن بریار بو. هر وها ده بردیلا 786 میلیون یورو ده ترکیه رازی کر که پنابران وقت بیجن بخبهلا و آنجی پیشوازی بکن. یکیتیا اوروپا ده مجارات ترکیه یا بو کار آنینا پولیتیکاین خود اصراره. اندام کمیسیونا جیرانتی و برفرهبونی یا کمیسیونا یکیتیا اوروپایی اولیور واریلی د چارچوبه سردان خوی انقره ده بو وزیر کار در و هاکان فیدان رجیویا. ده هفدیتنی دل سر تیکلین یکیتیا اوروپا و ترکیه هاتنا خافتن.
یەکیتیا پۆلیتیکایên rejîma desthilatiya Tirkiye derbarê koçberan de dizên di berdêla pereyan de her demekê wan razî dike. Pereyên Yekîtiya Ewropa Tirkiye kiriye ve guherandiye kampekî mezin a koçberan e. Di serdana varîliya Enqerayê de ji bo penaberên herî mexdûr yên li Tirkiye peymana 781 milyon eurofonên Yekîtiya Ewropa bêdayîn hate imzekirin. Di daxuyaniya Komîsyona Yekîtiya Ewropayê de hate diyarkirin ku fona navbihurî wê ji bo penaberên di rewşa herî zehmet de ne were bikar anîne. Di daxuyaniya Komîsyonê de hate diyarkirin ku peymana tora ewlehiya civakî dewamiya tora ewlehiya civakî ya lezgîne ku di dîroka Yekîtiya Ewropayê de mezintirîn bernameya alîkariyê ya mirovî ku 2016 dest pê kir. Komîsyonê iddia kir ku ji 2011 ve bêhtirî 10 milyar euro bo mijara penaberan hatiye bikar anîne. Oliver Varelî di daxuyaniya xwe ya li ser peymanê de wiha got. Em bi biryarin ku bi hevkariya nêzik a birayetdarên Tirkiye re pêştîgiriya xwe ji sala 2023 şûn de jî bidomînin. Duwarê nüfusê de welatê duyemîn yê herî mezin yê cîhanê Hindistan e. Lê gelê Hindî di wê baweriyê de ye ku navê wan di nava cîhanê de şaş dizanin û her kes vê yekê dizane. Ew dibêjin ku navê welatê wan Buharat e. Serokwezîrê Hindistanê jî morî hewl dide ku êdî vî navî fermî bike. Buharat çi ye? Çima Hindî dixwazin navê welatê xwe navê welatê wan were guhertin, em divê nûçeyê de nas bikin û hîn bibin. Serokwezîrê Hindistanê Narendra Modi ku ji 2014 ve Hindistanê birêve dibe hewl dide navê welêt biguhere. Herçend navê welat bi Hindî birata ye lê di nivîsên zimanê biyanî de weke Hindistan derbas dibe. Lê li Hindistanê hikûmeta Narendra Modi dixwaze vê kevneşopiyê biguherîne. Hikûmeta Modi biryar da ku di navbera 18-22 Êlûnê de li meclîsê civîneke taybet li dar bixe. Siyasetmedar û şîrovekarên muxalefetê difikirin ku navê welat bi fermî dikare were guhertin. Di ve xwentinameyên Lûtkeya Gebîstan de ku wê roja şemiyê dest pê bike, gotina serokatiya Baharatayê hat bikaranîn. Di edebiyata Hindî de ji herêma di navbera çiyayên Himalaya û okyanusan de Baratarvas tê gotin. Li gorî mîtolojiya Hindî, Barata padîşahê Hastinapura li rojhilatê Delhê bû û wekî padîşahekî dadperwer ku tevahiya welê zav dikir dihate dîtin. Di nivîsarî kevn a Hindû de Barata wekî navê civatekê tê bikaranîn. Walteya Baharata jî axa berhemdar e. Serokwezîrê Hindistanê Jawaharlal Nehru jî 1927 de nivîsekê xwe de gotibû. Hindistan Baharata ye welatê pîroz ê Hindûyan e. Gelê Fars ji çemê Îndos re digotin Hindû û ev peyv wekî Hindistan derbasê Latînî bû. Hikûmeta Hindistanê dixwaze bi guherandina navê welat bû Baharata xwe ji mêtîngeriya Brîtanyayê dûr bixe. जिसके कारण जिनके बयान के कारण ये विवाद हुई है, उन्होंने एक सेमिनार में उदयनिधि ने Wezîrê Perwerdehiyê Hindistanê Dharmendra Pradhan got bikaranîna birata helwesteke mezin li dijî zihniyeta mêtîngeriyê ye. Lêbelê navê Hindistan 2000 sal berî jî hatiye bikaranîn. Di sala 305 berî Zayînê de jî di çar pirtûkên dîrokzanê Yewnanî Megasthenes de navê Îndîca hatiye bikaranîn. 20 دقيقة جيهاني لفر بداوي دبي مالي أضحى تابي كيلي هون قلمة بخاطري